džak koliko je težak. Znači, džak je težak. Tako, ima veliku težinu. Razlika između udarca. Prvi udarac sa cijelim telom, spušti udarac. Snažan udarac. Onaj udarac koji mi koristimo u karate, oslonac preko zadnje noge i udarac. Snažan udarac. Taj udarac nama treba. Svaki udarac koji pravim, kada radim blok tate uke, uraz uke, mora da bude snažan. Ili ako malo veća distanca posle soto uke, ide tate uke. Ili ako radim agi uke i još i veća distanca, onda su snažni udarci iz udodača. Svaki udarac mora bude težak, snažan. Da bude snažni udarac, to je karate. Okay? Učešće tela i rotacija tela u udarcu. Znači imamo jedan stav, imamo distancu i hoćemo napravimo jedan udarac. Gledajte šta je važno ovdje. Prvo je ovdje važno da u ovom položaju imamo savijeno koleno, zato što sve kreće od stopala i preko kolena i preko kuka. Znači prvo funkcija stopala i kolena mora da nam proradi, tako da nam kuk krene napred i da se smanji distanca. Onda tek dolazi i pravi se mogućnost za pravljenje udarca. Dakle, kada dođemo sad ovdje, napravimo 1, 2, 3, 1 pritisak, 2 ispravljanje, 3 ide kuk i tek onda dolazi ruka. Kada smo početnici, to se razdvaja. 1, 2, 1, 2. Pa se taj kuk toliko naglašava da to protivnik može da vidi. On može da vidi kad mi to radimo. Međutim, poenta priče je vežbanje, to treba da se preliva i da bude jedan pokret. Tako da bude jedan pokret kad pravimo to. Nema naglašavanja nikakvog, nego samo kao kad pritisneš papuči su gase na kolima i automobil kreće. Hop, je to udarac. Hop, je to udarac. Također, kao što smo one malo pre vežbe objašnjavali da smo uzeli iz atletike, koja je kraljica sportova, uzeli smo neke osnovne stvari, tako smo i ovo uzeli od atletike i recimo bacanje koplja ili bacanje kugle koje je nam najsličnije. Imamo dva načina bacanja kugle. Jedan način je iz ovog položaja i znate da postoji onaj drugi način iz rotacije. Ali bilo kako bilo, nema seckanja pokreta, nego je to jedan pokret. Imamo položaj tijela koji blokiramo, onda kuk odradi svoje ruka i tek na kraju koplje ide. Nešto slično je i naš udarac. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da kad pravimo udarce, kao što smo radili Maja Geri, sve treba da teče. Ne treba bude seckanje. Pokret i to je udarac. 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 Znači od zadnje noge i udarac. Kasnije se to vežba tako što se ruka vraća na početak. Kao kad smo radili Maja Geri, radili smo Maja Geri vraćanje noge na početak. Ili Maja Geri vraćamo nogu na početak. A kada učimo Maja Geri, onda radimo Maja Geri i zadržavamo nogu. To je samo proces učenja. Poenta priče je da sa predškolskog nivoa učenja pređemo na osnovno obrazovanje, na srednje obrazovanje i kasnije na fakultet. Kada već o tome pričamo, ajmo jedan fast forward ili malo da odemo brzo napred. Evo ga taj udarac. Rekli smo, hop, udarac, hop,
udarac. Evo ga nastavno, ruka mora se vrati ovdje, ne ostaje nikad tamo. Tako dobijamo eksplozivnost. Evo, brzo. Šta je sljedeći nivo? Kata Heian Shodan, vi znate kako izgleda Kata Heian Shodan. Heian Idan, ruke su slobodne. Heian Yondan, ruke su slobodne. Basendai, ruke su slobodne. Jion, ruke su slobodne. Tako i ovdje. Nakon udarca, ruka se vraća u neku drugu poziciju. Možda dođe u poziciju brzo. Pa odavde pokaže udarac. Ili odavde. Ili što ove stvari. Ili čak odavde. Uopšte nije važno odakle udaraš, ako znaš kako se pravi snaga i sila. To je point ove priče. Evo, ovo je moj način kako učenicima pokušavam da pokažem koliko je važno imati dobar stav i dobru stabilnost pre nego što bilo šta drugo uradimo. Ovo su odskočne daske, jedna je malo veća, malo mekša, druga je malo tvrđa. Ovdje smo stavili strunjaču da bismo zaštitili parket. Ovo smo izolovali, sve je zaštićeno, znači neka od osnovnih stvari jeste da bude bezbednost na radu ispoštovana i da opremu koju koristimo ne uništavamo. Evo gledajte šta je ideja sada ovdje. Nadovezujem se na onaj Mae Geri od malo pre, nadovezujem se na udarac koji smo radili i evo sad ovdje imamo, praktično možemo da proverimo. Evo, ako hoćemo da sabijemo ove ovdje opruge jako napred, da li je to sa jednom rukom, sa drugom rukom ili sa obe ruke, odakle nam dolazi snage za tako nešto? Sigurno nam dolazi snage iz ruku, sigurno da nam dolazi iz stomaka, ali gdje je početak tog lanca odakle mi pravimo snagu? Jasno je svima da je zadnja tačka, a zadnja tačka je u stvari peta, stopalo. Tako da u karateu mi učimo da se oslonimo na tu zadnju nogu i da sa te zadnje noge u stvari guramo celokupne kukove napred. To je nešto poput kao kad hoćemo da skočimo u vis iz ovog položaja. Šta radimo? Prvo stopala guramo na dole, onda ispravljamo kolena, onda kukovi idu na gore i eto kako se dešava skok. U olimpijskim dizačkim disciplinama, kada radimo, molim te, ne smi samo jedne motkice na stolu tamo, kada radimo discipline trzaja i nabajčaja, isti se sistem i princip koristi. Evo gledajte ovdje. Imamo isti princip kada radimo sa tegovima trzaja i nabajčaja. Znači mi ispravljamo kolena, hop, i moramo da dođemo u taj položaj gore, kod trzaja ili kod nabajčaja, kada radimo nabajčaj, isto to radimo, hop, dolazimo u taj položaj. Kada hoćemo da uradimo izbačaj, idemo iz ovog položaja i radimo izbačaj na gore. To su isti principi, to su principi ljudskog tela i zato je jako važno da poznajemo anatomiju, ljudsko telo, ljudske mišiće, fiziologiju, odnos, šta se u nama dešava, naravno malo medicine i dosta drugih stvari da bismo se nečim ozbiljno obavili. Hoću da se vratim na ovu ideju ovdje. Gledajte, oslonac je zadnja noga, sa zadnje noge pravim pritisak. Da li radio jednom rukom, to posjeća na ovoj zuki, drugom rukom, to posjeća na Gyakuzuki. Ili sa obe ruke, ako želim da savladam silu po ovoj direktnoj liniji, meni je zadnja noga ona što je najbitnija, što je oslonac. I gledajte sad šta hoću da kažem. Hoću da kažem da ono što smo vežbali ranije, okretanje kuka i ta vibracija o kojoj stalno pričamo za udarac, nema mnogo efekta kada treba da savladate pravu silu. Naravno, kuk, da bi se zatvorio, on mora da napravi ovaj pokret, on mora da se zatvori. Ali kuk nije izvor snage. To što neko brzo mrda kukovima, brzo mrda, hop, to ne znači da će napraviti veću snagu. Također neće biti mnogo brzo. Jer ako ja stanem ovdje i pokušam sad, evo, držiš ruku recimo ovako, drugi sad, bit će lakše. I sad ja hoću da napravim lagano, nema ništa raditi. Hoću da napravim ovo, ka njemu. A ti treba da mi pariraš i da me prisjećaš. Tako. Ako ja uradim ovaj pokret, on će svaki put to da vidi. Svaki put će to da vidi. Ako uradim ovo, neće vidjeti. O tome se radi. Znači, kuk treba da se zatvori, da bih ja mogao da ga dohvatim. Da bih savladao distancu između nas dvojice. Ali da li treba da naglašavam to toliko? Šta mislite? Pa naravno ne, zato što će to protivnik da vidi. Jer ne zaboravite krajnji cilj. Krajnji cilj je sukob sa našim protivnikom. Zato ja kažem, kada guramo kola, kako guramo auto? Ovako. Ili guramo ovako. Kada hoću njega da podignem, ja pokušavam da ga podignem ovako. Mrdam ja tad kukovima nešto mnogo. Ne. Kada dižem tegove, malo pre sam pokazao, kada hoću da napravim jedan trzak, tu, mrdam ja kukovima. Ne, nema potrebe.
Ne da nema potrebe, nego je i nemoguće kada se telo zategne dobro, nemoguće je da se sad kukovi koji su učvršćeni dobro, nemoguće da su ni pomere. Šta se dešava? Dešava se sljedeća stvar. Obratite pažnju na moje stopalo. Pošto sam namjerno u patikama i pokušavam da gurem i sve snage, ovo se dešava. Sada ćemo napraviti sljedeći test, pa ćemo raditi ovako. Zato se među ostalo karate vežba na bosu nogu. Da bismo imali dobar kontakt sa podlogom. Sad taj kontakt koji imam, sada se neće desiti da mi noga proklizava. Jer mi je cijelo stopalo ukopano dole preko kolena, ukorijenjeno dole u podlogu i onda nakon toga ja pravim silu. Evo, ne ovako, ne otvoren kuk, nego pod uglom određenim, tako da mi zadnja loža može da odradi, kvadricep može da odradi, list može da odradi, jedan prirodan položaj noge, kao u skoku ili u trčanju. Sve stvari liče jedna na drugu. I kad to znamo, onda nikakav problem nije da ovo gurnemo, ili ako treba da napravimo jedan udarac, ili na prazno, od zadnje noge, snažan udarac. Isto od zadnje noge, snažan blok. Od zadnje noge, blok, 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 udarac. Ili u kati. Sve dolazi iz zadnje noge. Djeluju prosto. Ali zato služe sve ove osnovne i pripremne vežbice da bi vas dovele od stanja u kome svi sada nalazite do stanja da budete bolja verzija sebe.